leli thunzi leli lomntwana onalo ohamba lalo noma labantwana ucabanga ukuthi wena umuthi ngicela uyongigeza singagezi ithunzi lomntwana singagezi umntwana sigeza wena ucathi izovele lisukele nje automatically wathinta asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe zinto amavasha bashosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo Sakhuleka kunina abakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba ayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenze ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la ngamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe makuthi umushakele channel ibizo lami ngumlekeli umfoka mbanjwa kanti ke nanamuhla angihambi ngedwa ngihamba nebhubesi elibhonga kuduma mawa bhubesi Nkosi yami awumnewethu ngavele ngasheshe ngama kodwa phela ke nawe unali ilungelo lokuduma into abanyakazizi awusuka madoda bashaya phansi kushunquthule bese phama uphonda shaya izitha shaya imfamona izinyane ke leli lakhokhokazi uma mahlakuvana bebambisene ke nosikhulu samakhonkotha awusuka madoda ikhehle lidala madoda bayalazi ke abasizwa la ekhaya lihambe labe bese liyavela yazi nofethu ngibongixolela ngani noma kofuna ngikuhlawule yini Nkosi yami ukufuna kuhlawule yini mhlambe phela ke noma wawatshela amathongo ukuthi nami kangenziwa into engangiyibona ukuthi ngikunuke unginuke kanjani manje uthini manje ukuthi ngikunuke ukhumbule ngikunuka uthini awumoku ukuthi ke kodwa ke isalukwazi nekhehla bangithwesanga icala phela bovungane abantu bathwele kakhulu esikhathini sanamuhla uma manje uzothi ubhubesi unika umuntu isibani uthi akaphahla sibeke emanzini ukuthi konke okuconsa bese kwakhe ibhubesi imfihlo hayi ngeke asikafiki lapha asikafiki hayi ngeke hayi lezo ixoxelo umsabo mnewethu imfihlo lezothombo Nkosi yami ngiveze babukeli bempunga yesintu TV lento engikhuluma ngayo abantu phela mase bethwele babositshela khona singeze ubabiza la sithwele inkinga uthatha isibani usinika umuntu asibeke emanzini aphahle lo muntu sithi masiphela lesibani siphenduke sibe ibhubesi kodwa phela mina bengingekho khathi sisebenzisa leso sibani mina ngabusisa isibani nje nganika umuntu ngokuyalelwa futhi abantu bakhe bovungana kulungile asikho lapho umnewethu asiyeke leyo kodwa enye yezinto mina bovungana ngcono ngoba ngakuthinta ngakutshela ngathi hayi yazini lento eyenzakalile kulo yankosazana inhliziyo yakhe ibingabaza asho njalo amakhehla Nkosi yami nawe awusho okuzwayo engikuzwayo ukukhulunywa kanti abantu abadala bazomvezela inqaba yabona lo kanti kunakho ke lokho uthola ukuthi umuntu ufika uzohlola unento ethize ayilindele ukuthi uzoyithola mase abantu bakubavela bangayivezi mase baveza lokho kuseceleni angabe sathokoza angabe sajabula mase bamnika into ezomprovela lo muntu ukuthi lalela ke njengoba ufikile endaweni ethile bekuyithini esikhulumayo nika lo muntu nabhubesi ibane engaka noma ezu3 noma ezu2 ezikhanyiswe omunye uthola ukuthi ukhanyisa lezo ibane afike ugogo wakhe afika khuluma omunye athi ukhanyisa ibane lifike ikhehla lithi wena phuma la awuzwanga yini ukuthi kuthiweni la duye khona ithongo lakhe lisolimvezela ukuthi le ndadu uyizwa lapha iyona bovungana asingene lamnewethu kunabantu bovungana abacabanga ukuthi ukugeza kuzilungisa zonke inkinga ezikhona abazi ukuthi ngokugeza into zakho zingamosheka ungcole ngalingcolisa ithongo ngokugeza wathi enye into manje abakwazi lokho ukuthi wazi ukuthi umuntu umehambe wayogeza nje izinto zakhe ziyalunga akazi ukuthi angalingcolisa ithongo ngokugeza athe buya kokugeza uthola ukuthi usengcolisa ithongo lakhe ngokugeza right angidedele kwena kuningi esingakhuluma ngakho lapho ukuyogeza wena akulungisi yonke inkinga onazo kunjalo ukuyogeza wena akulungisi zonke inkinga
ezikubantu abadala. Ukugeza futhi nakho kuyahluka ukuthi uyokwenza siphi isigezo, ugezani, ugezelani, ugezabani. Zonke lezo zinto lezo zihlukile. Kukhona umuntu okethi bube singicela ukufika uyongigeza, uyongihlanza mina nabantu abadala bakumina. Umthatha umuntu uhambe uyomhlanza umgeze. Emva kwensukwana masethi manje lo msebenzi lo sengizowuthola de ngofuna. Hayi kanti lapha nobuyofuna umsebenzini ngoba uyogeza abantu bakho. Abantu bakho phela nacela kubonako ukuthi ke ngiyacela ukuthi njengose nginigezile ningiphe nangi umsebenzi. Hayi man lesilwano naso ucabanga ukuthi uma uyogeza wena ugeze nethunga lakho automatically sisosuka. Leli thunzi leli lomntwana onalo ohamba lalo noma labantwana ucabanga ukuthi wena umuthi ngicela uyongigeza singagezi ithunzi lomntwana singagezi umntwana sigeza wena ucathi izovele lisukele nje automatically wathinta no abantu ngiyaxolisa ukubeka kanje kodwa banakho ukuba igebengu kwesinye isikhathi mase umuntu usumgezile masethi ingane isavela mase uyaxaka ukuthi ingane yani manje ngoba uthe wena sambe siyogeza wena sequsakho nethongo likwembethe awusho ukuthi asambe siyogeza ithunzi lomntwana ngoba mase sigengeza ithunzi lomntwana sesikhuluma ngenye into manje webhovungane mina umuntu ngeke ngimbuze ukuthi uma ngingena nembuzi endlini ngivele ngifike ngiyinquma bese ngifaka isiphandle imuphi umsebenzi kade ngiwenza lapha hayi buyinqubela imbuzi nje wena ubuyinqubela imbuzi ufuna ukupheka akukho umsebenzi lapho utheni uma ukhuluma lembuzi ungakayinqumi utheni nayo ke indaba la ikhona ukuthi umuntu umyomgeza lapha kufuna kube khona ini inkulumo ethile ebheke kuleyo nto yep eqondene nalento yoyenza omunye ke bese uthi ethi uyogeza lapha bese mhlambe uthi uma ukhuleka la khathi umgeza ugcina usuthinta nokunye base kuthwesa icala ke lapha athi ngikuzwe uthi ukubala amathunzi ngekhathi ungikhulekela manje kushuthi lamathunzi asesukile yini uyayizwa lo nto phela besikhuleka lapha sihola umoya uyasibhovungana khona into umnotho engicela ukuthi ngiyibalule yabona mina ngike ngithi ngeke umuntu kade ehlala phansi kwebridge ewumlalandla uma sebuye sezekhaya ngesizathu sokuthi manje siyamthanda sekufanele simgeze ukuthi somgeza kanye usuku olodwa insili sisukile cha wayibona lona cha mina mnewethu mengakhuluma ngami mhlambe ngageza kwaze kwabuka u7 ngaphambi kokuthi ngize ngiqala ukubona ukuthi khona la engiyakhona ngagezwa ngaze ngakhathala ngaze ngayitshela ukuthi hayi ngathi kudlalwa ngami la kodwa kwathi la mhlawumbe wesi7 noma ngasakhumbula noma wesi6 ngaqala ngabona izinto ukuthi ziyenzeka angiphathi ke sesibuya olwandle kuyokwenza iladla solwandle sabuya senza iladla solwandle sasuka nezinto ezisalile sazoyimisa la ekhaya ngathi mengilala lapho kwafika ogogo abathathu bathi mzukulu wami siyabonga yayizwa lo ila engaqala khona ngabona ukuthi cha la khona la esiyakhona kodwa sengigeze kangaki sengigeze kangaki ngiye emfuleni ngiye empophumeni ngiyolwandle mhlambe kwafika ka u7 wayibona lona hayi ukuthi umuye kanye emanzini sekuphelile cha kunjalo kukhona into othola ukuthi iskipe esimhlophe singcolile usuwashe newethu uthi ususinekile wasomisa ubone ukuthi cha singigculisa uphinde futhi usicwilise futhi uphinde usuwashe kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyabona ukuthi hayi namanje bese uthatha ujiki uyezwa le nto le ufaka ujiki ucwilise sigcine si right iskipe akubona ukuthi umuye kanye emanzini sekuzolungiseka zonke inkinga zakho yes siyabathanda shortcut kodwa shortcut abasebenza ethongweni kunjalo mina uvungana ngale kokuthi silimoshe idatha lakho umbukeli ngithi into indaba yokuthi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uyogeza yena ulindele ukuthi ngempela phela kufanele ukuthi ahlanzeke kodwa kube khona ukungcola yini into engenza leyo noma soyithinta ngelinye ilanga singayigoqa phela singayithinta nje kancane sithi thasi kungenzeka nami ngikudale lokho wena muntu lo mina engiyokusiza wena uthinta khona impela mina bese ngidala ukuthi wena ungcole kakhulu sibuya khona emanzini angithi phela sike sakubalula ukuthi kubalekile ukuthi umuze emanzini wena melaphi ukuthi uhlanzeke qobo lwakho kunjalo ngoba mesiphahla lapha sisuke siphamisa abantu abadala uyayizwa leyo nto leyo ngeke kuphatha abantu abadala ubageza wena self ungcolile ukuthola ukuthi la abantu abadala balomuntu bebengangcolile
bengingcole yena bakwazile ukuvika mhlambe lo muntu unethongo lasemanzini ithongo lasemanzini alingcoliseki kalula uyayizwa lo ngoba vele lihlala emanzini uthola ukuthi noma kukhona kwenzile likwazile ukuqhela ithongo leli wangcola yedwa base bamvezela ukuthi vuka wena uhamba uyogeza afike la kumina umuntu ngivukela la ngivukela khona noma ade ngenza lokho ade ngikwenza angihlanzekile asikubalule futhi ukuthi akusiko ukumbatha okungcolisa umuntu kuphela akunjalo iqiniso ukuhamba uyosebenza ithuna lomuntu uyosebenza umuntu ade thwetshuliwe kubalekile ukuthi uma ubuya lapho ugeze ngoba usuke usingcolisile yazi amakhehla kaNgcoba kenze njalo ubuvungane yeah akathi amakhehla kaNgcoba uma efuna ukusiza umuntu entweni enjalo mhlambe emanzini akaqala amtshele eqala ukuthi akakahlambuluke kuqala nakuba kuthiwa kade elindile yeah ngoba manje mhlawumbe utheme ehamba la endleleni makuyinsizwa yabe sibuka umuntu wesifazane yamkhumula wayezwa leyo nto engishoyo yawasha amehlo yamkhumula manje kufanele ahlambuluke la simtshele ukuthi la hlambuluka nsizwa yeah uzeneke uzibeke obala ucela ithongo ukuthi likuthethelele uhlambuluke yebo lo weinsizwa kodwa ningahambi ke nicimezile Nkosi yami edolobheni ngoba nizola imali kunjalo buvungana lento ithinta umne wethu uthinta ebaleke kakhulu ukuthi nathi thina sabantu esilekelela abantu kubalekile ukuthi ngempela sihlanzeke yabo nje umne wethu mina ngeke ngisenze ke nje isiqiniseko sokuthi angifuni umuntu ozothi uma efika emphilandaba sizoxoxa athi umefika abantu bakhe basale ngaphandle ngoba lowo muntu lo ngeke akwazi ukusizakala ngeke asizakala athi uma ngena uthola ukuthi ungena yedwa abantu bakubasale ngaphandle ngoba benqena ukuthi kungcolile emphilandaba hayi asisho ukushanela phansi lo muntu lokuyena oze kuyena olethe kuyena abantu bakini uyena ekufanele ukuthi abe sesimeni esihlambuluka amina bovungane ngiyaqhuma ke mina mina bovungane siphila ngale ibhodo mne wethu ngiyaqhuma mina bovungane namanzi sihlala kuona ayi amanzi ke mfowethu eyazibanda isebusiki sehlobo isikhathi ukuthi uyangena empophomeni uzongathi ikhanda liyahlukana phakathi ukungasazi noma ushutha kodwa Nkosi yami bovungane asiphethe mnotho lembenge udaba besilikhuluma libaleke kakhulu abantu kubalekile ukuthi baqonde ukuthi umuntu mekuthiwa uyogeza yini ayoyigeza yebo njengoba ehambile umuntu ukuthi uyohlambulula amathonga kuyena kubalekile ukuthi ke ucele kuona amathongo ukuthi akukhanyisele kodwa makuukuthi unomntwana othile naye waphuphu musu ukuthi kade uyogeza abantu abadala bakuwe bese ulindele ukuthi nezingane zizogezela nezingane nazo kubalekile ukuthi uqondane ngqo nazo uhlambulule nazo phezulu kwakho ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi ke zihambe kahle ungathi uhambile waya kogeza kodwa kusakhona izinto ezikhalelekayo usuyaxeka ukuthi ubhovungana waya kongigeza kodwa umsebenzi angawutholi ubungayeli ukogeza umsebenzi lapha ukuthi ithola umsebenzi kodwa ubuyolungisa lenkinga ebhekene nethongo lakho elikwembethe wena muntu uma kuthi uxhumane nalithongo lakho usihlanzekile uyabona nje usathinta le ingane madoda omunye afika athi hayi iyodwa ingane nihambe lapha nemanzini nife nigeza ingane eyodwa athi umelala mase phupha ingane mhlambe zibe mbili zikhala uyayizwa leyo nto leyo mase uhlala phansi naye umuntu usumbuza kodwa ke laza sayivela ziba mbili aduthe iyodwa mekuthiwa ke ile yodwa engagezekile yini sayivele zibe mbili omunye agcina ehlambuluka ukuthi hayi no bese ngikhohliwe kukhona nale umuntu ayitshela ukuthi mekiye ukuyogeza umntwana uzofika athi oyedwa mase begezeka bonke cha akhambi kanjalo akhambi kanjalo kwesinye isikhathi uthola labantwana futhi bathole endaweni ezihlukene uyayizwa lo ngeke bagezeke bonke bobathathu ngomntwana oyedwa cha kunjalo ayiqiniso leyo hayi mne wethu asiyiphethe lembenge uma bekudinga bhovungane bakuthola kuphi mne wethu bangithola kwandengeze eThekwini bangithola eKrugersdorp eGoli inombolo lezi mabezithinta mne wethu ezokwenza iappointment noma ezokusenda ama voice note umuntu abuze lokho angakubuza noma abakufonele nixoxe uyaxoxa yini efonini mina ngiyimpunga yesintu angixoxe efonini ngesizathu sokuthi mne wethu ngisuke ngihleli nabantu yebo ngiyacela kubabukeli bempunga yesintu TV ukuthi uma udinga impunga yesintu uma uyifonela uma unombuzo isuke izophendula umbuzo kodwa uma unengxoxo kusuke kufanele ukuthi ufike emphelandaba
uma kukuthi ukude kufanele ukuthi senze inhlelo zokuthi sixhumana kanjani ngokocingo ukuze sikwazi ukuthi sikhulume nawe. Yebo. Ukuhlonipha umsebenzi wethongo isiphiwo lesethongo mesuke sisiza abantu noma thiwa siyakweluleka sisuke singakusizi ngokwazi kwethu kepha siyajula siconnect sibize labantu abasembethe ebese siyakwazi ukulalela inkinga yakho sizwe ngabo ukuthi kufanele ukuthi usizwe kanjani. Ingakho ke kubalekile ukuthi uma udinga usizo wenze iappointment ufike la ekusetshenzelwa khona noma uma ukude wenze iappointment ebese uyasizwa ngefoni ngaleso sikhathi ekusuke kuvunyelene ngaso. Akukho right ukuthi ngihleli phansi nomuntu uyafona wena uchaza udaba lakho sekufune ngisuse iconcentration odabeni lalomuntu oyihluphile wasuka la asuka khona wazofika la ebese ngilalela wena efonini. Uyayizwa le nto le kubalekile ukuthi umsebenzi wethongo siuhloniphe ngeke ukuthi ugula mne wethu ebese ufonela udokotela uthi dokotela ngizwa ngazi ukuthi kubuhlungu la isifuba manje ngenze njani. Cha uyasukuma uhambe omunye aza ayeke kusho kuye emsebenzini ahamba aye kudokotela. Uyayizwa le nto ngenxa ukuthini akaphilile emzimbeni udinga usizo nalana kwezomoya uma ungaphilile emoyeni sukuma phela uhambe uye la uzolithola khona usizo. Uma kuukuthi ubhube sukude kunawe and inkinga yakho ngesikwazi ukuyilungisa ngocingo uzomthola omunye okhona eduze. Kunjalo. Asibonge kakhulu kwembukelo eMpunga Yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshwe. Ngiyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. I